Mbasuhuza inshuti bakunze mudukurikira, reka mbifuza kugubwa neza muri gahunda murimo zitandukanye. Mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Umunsi rero tugiye gusobanukirwa byinshi bitangaje ku mikorere y'ubwonko. Ubwonko bwacu ni igice gikomeye mu mubiri w'umuntu, kandi rwose ni ikintu cyumvikana kuko nta na kimwe washobora gukora utabufite. Ibi kandi birumvikana dore ko ubwenge n'intekerezo zose ariho zikorerwa, ndetse nabwo buyobora imikorere y'umubiri wacu wose. Hano rero tugiye kurebera hamwe ibintu bitangaje ko ushobora kuba utari uzi ku byerekeye ubwonko n'imikorere yabyo. Icya mbere, ubwonko bw'umuntu mukuru burya bupima kugeza ku kiro kimwe n'igice. Ni ukuvuga ubwonko bw'umuntu mukuru burya bupima kugeza ku kiro n'igice. Ni ukuvuga 2% by'uburemere bw'umubiri wose, nyamara bugakoresha 20% by'ingufu zose umubiri ukoresha. Ubwonko bukoresha ingufu zingana n'izikoreshwa n'itara rya wati 10, kandi burya mu biwugize 80% n'amazi. Kuva umwana avutse kugeza umwana agejeje imyaka 5, ubwonko buba bukura ndetse bunakora cyane kurenza mu bindi bihe. Uturemangingo two mu bwonko kimwe n'uturandariye twabwo ntibijya byisana, ndetse n'iyo bipfuye ntibisimburwa. Ubushakashatsi bugaragaza ko ubushobozi bwo kubika ibintu ku bwonko bugera kuri terabayiti 10, ubwo ni nka gigabayiti 10,000. Nubwo buri mu mutwe ariko ntaho buhurira n'amagufa akoze mu mutwe, ahubwo bukijwe n'amatembabuzi azwi nka cerebrospinal fluid. Ubusanzwe bugizwe n'ibice bitatu by'ingenzi, ari byo cerebrum na brainstem, ari ikomeza ikagera mu rutirigongo. Ubusanzwe ubwonko bugizwe n'ibice bitatu by'ingenzi, ari byo cerebellum na brainstem, ari ikomeza igera mu ruti. Cerebrum yo ni igice kinini kigize ubwonko, ni nacyo kinini cyane kurusha brainstem na cerebellum. Cerebellum ko ni agace kari hasi cyane, biri hasi y'ubwonko, bifatanye na brainstem kuri cya gice cya cerebrum, byo biri hasi yaho, ariko brainstem irakomeza ikamanuka ikagera no mu rutirigongo. Gutekereza, amarangamutima hamwe n'ibyiyumviro bibera mu gace k'ubwonko ka cerebrum. Imikorere y'ingingo z'umubiri, uburinganire, byo biyoborwa n'agace ka cerebellum. Agace ka brainstem akamaro kako ni uguhuza ubwonko n'urutirigongo, ndetse kakayobora imikorere idakenera ubushake nko gutera k'umutima, guhumeka n'indi. Burya ubwonko burimo ibice bibiri. Igitangaje ni uko igice cy'iburyo kiyobora ibindi bice by'umubiri by'ibumoso, naho igice cy'iburyo kikayobora ibice by'umubiri by'ibumoso. Ku bwonko hashamikiye imyakura 12. Iyo myakura akamaro kayo ni ugutuma umutima hakora ibyiyumviro n'imikorere y'imikaya yo mu maso. Ubwonko kandi nibwo buyobora utundi turandaryi turenga za miliyari, tujyana ubutumwa mu bice byose by'umubiri. Hippocampus niko kagenewe kubika ibintu byose bikubayeho kugira ujye ubyibuka. Bukoreshwa n'ibimeze nk'amashanyarazi, bikaza mu buryo bw'itegeko binyuze mu ntekerezo, imikaya n'amarangamutima. Nubwo bukora kandi bugakora vuba, ariko hagati ya 1% na 16% nibyo bishobora gukorwa mu gihe kimwe. Ushobora kureba umupira uri no kurya, cyangwa ukandika uri no kuririmba, gutyo kugeza mu yindi mirimo yose ushobora gukorera icyarimwe. Mu mwuka mwiza wa oxygen wose twinjiza hafi 25%, byose bikoreshwa n'ubwonko. Uturemangingo tw'ubwonko tuzwi nka neurons uvukana n'utwo ugumana kugeza upfuye, bivuze ko nta gisimbuzwa, ahubwo niyo hagize akangirika ntigasimbuzwa. Mu rwego rwo gutuma bukora neza, hari ibyo kurya ugomba kwitaho. Harimo shokora z'umukara, amafi, utubuto. Muri utwo tubuto harimo sezame, ibihwagari, ubunyobwa ndetse n'ibindi. Kimwe n'ibindi bintu byose bikungahaye kuri potassium, calcium n'ibinure bya omega -3. Burya ugereranyije n'izindi nyamaswa, iyo munganya ibiro yose, ufite ubwonko bikubye inshuro 3 mu bunini ubwayo.
Iyo ukoze ku kintu cyangwa kiwukozeho, ubwonko kugira ngo bubyakire bikorwa mu muvuduko wa metero 125 mu isegonda, ni ukuvuga ibirometero 450 ku isaha. Burya nubwo ibintu hafi ya byose tubikora iyo turi maso, ariko bukora cyane nijoro kurenza ku manywa, ndetse naho ibitekerezo bizima biza. Abashakashatsi bagaragaje ko abantu bafite igipimo cy'ubwenge cyo hejuru IQ aribo barota cyane kurenza abandi. Nubwo kugira ngo umenye ko uri kuribwa ubibwiga n'ubwonko, ariko bwo ubwabwo ntibushobora kugira ububabare. Mu yandi magambo, ntibwumva ko bwababaye. Ntibishoboka ko wakikirigita ngo useke, kuko bitahura hakiri kare ko ari wowe uri kwikirigita. Burya uri mu rukundo, ubwonko burekura imisemburo ivanze n'ibitwara amakuru, bikora kimwe no kunywa umuti wa amfetamine, ukaba umuti ushinzwe gukabura ubwonko. Burya ngo ushobora kuba wabona izuru ryawe, ariko buri gihe urabyirengagiza, ku buryo kuba wabasha kuribona bigusaba kubanza kubiha umwanya. Ibyo ubwonko ni byinshi ntiwabirondora ngo birangize. Gusa muri make, ibi nibyo nakusanyirije hamwe muri kino kiganiro. Reka nkomeze mbashimire mwese mukomeje gukurikira bino biganiro aho muri hose, kandi nkomeje kubarayikira kubisharinga ku bandi, mukora subscribe, tanga like ndetse na comment, kugira ngo tubashe kugezaho ikiganiro cyacu kizaza.